Ngiyanibingelela nonke egameni likaJesu, igama eliphezulu amagama onke. Namuhla nje sofunda kabanzi ngendaba etholakala baseGalatia 5, sofunda from verse 24. Galatia 5 verse 24. AbakaKristu Jesu babethele esiphambanweni imvelo yabo yokonakala kanye nokuheheka neziganuko zayo. Umoya kaNkulunkulu usiphe ukuphila, ngakho-ke asiholwe ngumoya empilweni yethu. Lezwi liyakusho kabanzi bangcwele baNkulunkulu ukuthi njengoba sesiphiwe moya waNkulunkulu osinike ukuphila, asiholwe nguye. Okusho ukuthi isikhiya sokuthi ungaphili ngokonakala ukuthi ube namoya oyingcwele. Moya oyingcwele uyakwazi ukukukhuza, moya oyingcwele uyakwazi ukukupha inkani yokuthi angikwazi ukuphila ngalendlela njengoba sengihamba neNkosi uJesu. Njengoba sifundile kabanzi kuLuka 9 verse 23 ukuthi lo othanda ukuba ngumlandeli wami akazidela, athabathe isiphambano sakhe angilandele, athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla angilandele. Okusho kona ukuthi moya oyingcwele uyasikhumbuza, moya oyingcwele uyasikhumbuza ukuthi wena songumlandeli kaJesu Kristu, kumele uhambe ngalendlela, kumele uthabathe isiphambano sakho umlandele ngalendlela. Angisho ke bangcwele baNkulunkulu ukuthi uphila ngomthetho, asiphili ngaphansi komthetho kodwa siphila ngaphansi kweqiniso. Akwazi ukuyenza into uyazi ukuthi imelene nentando kaNkulunkulu, njengoba sazi ukuthi siyafisa ngaso sonke isikhathi ukuthi siphile phansi kwentando kaNkulunkulu. Lokho akusho ukuthi asibona abantu, singabo abantu, kodwa umehluko ukuthi sinenkosi esiphila ngaphansi kwayo, sinombuso esiphila ngaphansi kwakhe, sinombusi esiphila ngaphansi kwakhe. Okusho ukuthi sinenkosi esitshelayo ukuthi senze njalo. Njengoba asiphile moya, asiholwe nguye. Yiloko nje kunako namuhla bayethe kuye uJesu Kristu inkosi yethu. Amen.